Loyo lokhankasela kuba lilunga lephalamende lenkundla yasemanzini North Zatse Nomiwe Dlamini namuhla ulekelele libandla leliseMorai Camp ngekuthi-ke aplastele-ke lendlu yabo yekukhontela lokhu ukwende ngenkampani yakhe yekontraki lekuyihaga construction. Ngoba siseMorai Camp kunesombo lesibambisako lapha leli la eMorai Camp isombo lemazayoni ngoba kahle kahle singihaga construction like bantu basho bathi ngisoma contract vele ngisoma contract, so we don't only work on my site we also give back to the community. So lapha nje volunteer so itsala libandla lasithengele konke lokudingeka kufanele ukuthi banenge iplastisela lapha nobaswele sasibamba mise ngakhona lesikwenda kuvele siyawabambisa emasonto sibambise nebantu labahlupekile mhlawumbe kude indlu siyafika ne-team yami mhlawumbe ku-weekend sibe simakhele sibhudu ambasihlakale kanjalo. So the team today is giving back to the community. Abantu abadala supportani abantu labasha ukuthi basuke umuntu wesifazane ngoba umuntu wesifazane yakhumbula bafana balambile emakhaya. Lokhankasela kuba-ke bucopho base-St Paul's yena-ke uvetile ukuthi-ke kuleya ndzawo banesidingo nje lesikhulu futhi-ke banesidingo sawo-ke nemandi. Kulekile lo msebenzi lona ngoba uyabona nje njengale sonto beleswele belidingile but-ke ngalokuthi-ke nawukuthi sinomiwe ukhonile ukuthi apeletha isipho kulabantu kulesisinome kusida lesikhombe seswele sisacedzana i-tenders kopha nje ngisana ngithuya ngesimakathe wafika wasidingisa kubonga babonakala ukuthi uma ngaphumelela kuleli khona bahambisana nabo bemkhabela sicabanga ukuthi sisha khona lesingabuela khona ngoba imisebenzi kude sihluphekile nje siyaswela lapha nalapha kodwa siyisha siyacela sibambisane. Lobongeleke lelibandla uvetile ukuthi-ke vele-ke bebakade banebulukhunyana balibandla ukuthi-ke bakhona ekuplastela lendlu yekukhontela. Bantu-ke labasha labasebentela-ke le kontraki yatsatse nomiwe ngibo-ke lebebenta kakhulu lo msebenzi. Nginohlahla Twilight indzabeni channel yeMaswati kamanzini.